إن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip na Allah, mga dato o mga baiya po makinagsisagian kaya masa imanto di tanuli pamangnin si ko Allah agyan ka na nama na salam na mambagian tanu itmur ka tanu Allah sisagian kaya dunia agyanan so kapipya ginawa na gusto kada araw-araw ginawa karilintad na ibagay rakatan Allah sisagian kaya ayamanan yan nalitan di kapaguyag sagian kaya dunia na sampurna sa anungan amori apakasudin tanu niya na si kusurwayan. Diyan kaya bandingan tanong na pagusayin tanong so agama Islam kaan kasabuti o mga tao so diiran diiking kulalan ko panduang kiran o Allah subhanahu wa ta'ala. Miyakay sa anungan na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya mura niyan sa mga sahaba niyan ko uriyan o kaya paka sambay ngiran sa waktu subuh. Namia aliun yang kiran agen kaya pada si ko katuroyan si sagen ko to hadith fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdithatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Mi panutuladan o Abu Daud si sagen ko to sunan nagusi ko ay mananian na Musnad Ahmad bin Hanbal. Ayaman agin kana nakatero Rasul sallallahu alaihi wasallam mata na tigyan asalan sa maka paginid taos arkan si ko urian akan tigyan ko mga sahaba niyan na kailay niyan agin ko to kapsugirong para o mga tao nagu kapsupa-supak o mga tao sa madakal fa alaikum bisunnati na paliugat sa erkanu sukaku aniyo si ko sunna ko at igo Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto sunna o mga khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Ganan sa mga khulafa'ur rashidun so Abu Bakar na gusto Umar na gusto Uthman na gusto Ali na inisugur katan o Nabi tanu Muhammad alaihi salatu wassalam akaku atanu si ko mga sunna agen kanan amyang aluy tanu ko urian o sunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdithatil umur pananggila ini wagian ko tuwa pangaaden mga muhdithat pangaaden di imam babagu si ko agama o Allah subhanahu wa ta'ala fa inna kulla bid'atin dalalah kama ta'an asulanwan o bid'ah nakadidigan piyakatanak o Nabi tanu Muhammad alaihi salatu wassalam asulangwan o mga bid'ah na kalidagan langwan o pangababago si iko agama Islam na piyakatan arakatan o Nabi tanu Muhammad alaihi salatu wassalam apananggilaan ito na pada amyang di imam bago na gumyang babago si sagyan kaya agama Islam si sagyan kaya amyang uri mga ummah mga pagtao na sudiran di ikang gulaw si sagyang koto pambetuan sa maulidan Nabi kapsi liberiteran si ko kinimbotan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyanan na padanan si sagyang koto amya alui o Rasul sallallahu alaihi wasallam ini wasiat yan si ko mga pagtao niyan mga ummat yan pananggilaan niran agyan kanan andela ginadan sabab sa sumaulidan Nabi na padanan si ko miyang babago pimbabago o miyang ori pagtao ko urian o Rasul sallallahu alaihi wasallam antawa mimbago si sagyan kanan maulidan Nabi kapsi libertasi ko kinimbotaan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyanan so pambatuan sa mga Fatimiyun giyanan sa mga Fatimiyun si sa Masr ko masa kapakandidat o dawla Fatimiyya si sa Masr pambatuan sa mga Ubaydiyun Nasiran paganay ang gulawla si sagyang kanan ayamanan yan na kapsi libertasi ko maulidan Nabi kapsi libertasi ko maulid o Fatima radhiyallahu anha si ko maulidul Hasan nagusu Husain nagusu maulidul Khalifa al-hadir fi dhaka zaman Gian kana namya nga alwi na celebrate ni rana so kinimbo taan si sagyan kana namya nga alwi antay miya nga celebraton na gian ana sa mga Shia
sisa Masr ko kapakanda datu udah Fatimiyah sa Masr agu sisa Maghrib. Siran ya mana ni anna min bagusi sagian kana maulid Nabi siku في قرن الرابع من الهجرة. Ay mana niyan nasiku ikapat gatos ragon siku hijri akapakandida tu udah Fatimiyah sisa Masr nasiran mi kuat nagu sumini libre cisagian kanan maulidan Nabi. Si libre ni kan maulidan Nabi ko ay mana niyan na ulan-ulan asyahr Rabi'il Awwal ko alungan isnin ko ikasapuluh agudwa sisagyan ko to Rabi'il Awwal na uman dinuto sumagod na celebrate ni ranuto kaaya mana niyan na babaeran kun sang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam babaeran si ko Fatima babaeran si ko Hasan babaeran si ko Husain ginan nalangon denanan ay mana niyan gina nagalbak na ay mana niyan na langon denanan ng mga bid'ah langon denanan ini sapar agama tanu agama Islam ubatan ob silibrita si ko kinimbuatan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kinimbuatan ko Hasan kinimbuatan ko Husain kinimbuatan si ko Fatima kama kasasayan tanu makasasayan sa mga tao adisan diing galbag si ko galbag paparangayan o mga Nasara anda din kaya maagian ko to kinimbuatan si ko Isa alaihi salatu wassalam na ay mana niyan na diiran celebrate niran so kinimbuatan si ko Isa alaihi salatu wassalam na ini siapa nakatanu Nabi tanu Muhammad alaihi salatu wassalam so ay mana niyan nadita no di kapananani si ku agama Christian khaliful Yahud wan Nasara so pakanyo sa mga Yahud nago sa mga Christian kana ubatan sira na pagunuti si sagyang ko to ay mana niyan na mga paparangayan niran Gyan kana na bid'a gyan kana na maulid Nabi na isa kami bid'a niyan na padanani si sagyang ko to ay mana niyan na pimbago si sagyan kay agama tanu agama Islam sabab sa kinoyran to celebration pada si ko syara pada si sagyan ko to simbayran si ko Allah subhanahu wa ta'ala na si ambian rakatanwanan wa agama tanu agama Islam ay ini sambiyanun nagyanan so Eidul Fitr nabu so Eidul Adha nabu genan so alungan ajumaa ko uman ay mananyan na pitugawi yan kana na mga Eid tanu nagyanan na Eid asyar'i ay mana niyan na celebration piparor katanu wagamat tanu agama Islam na santanu di kadami-dami sisagin kana na ay mana niyan na miyanga anoy amasa kagenan piparor katanu wagamat tanu agama Islam amay mangkagyan katwa miyanga aloy na dar katanwanan parwa wagamat tanu agama Islam sabab sa sumiya gadi si Rasul sallallahu alaihi wasallam si kumasa kawiyaguyagin so kinimbot anong nadan yan celebrita sumiya gad mana si kumasa mga khulafa Rashidun so kinimbot si ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na dagi dito mambu ada niya dairan celebrita dairan ay mana niyan nang gulaw laagin kaya di iran ding gulaw laan sisagyan kaya masa iman to nagugyan kanan ang mga masa mga kurunul mufaddala na da amya adoy ubayran ping gulawla so kap celebrita si ko maulidan Nabi nagu kap celebrita si ko kinimbot ang ko Hasan nagu si ko Husain ginan iaymanan yan na kabibidaan agyan kanan pembetuan sa maulidan Nabi miari Nabi tanu Muhammad alaihi salatu wassalam sisagyan ko to hadith sa Sahih al-Bukhari man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd ay mardudun alayhi sadin sa tao ang babago si eko agama miya tigo Allah tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ubaw na pad nagyang ko to agalbakian apim bagunian si eko agama mi na magandudun ay mana niyan na ditirimaan o Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to agalbakian ro bape kero masay ka si eko ding kadikap maulidan Nabi na pipikiran ka adiyo to tirimaan o Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to agalbakaro gyang ko to simbang karo kamagandudu to si eko ginawang ka ditirimaan o Allah subhanahu wa ta'ala
itu sebab kabi bid'ah agen kaya emanan yan na pembetuan na sa maulid Nabi sakatano amang ahlus sunnah wal jamaah na aya pugunutan tanu na bu aya susunudin tanu na sunabi tanu sunnatanu na susunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam aya sunnatanu na susunna o mga khulafaur rasyidun ginan ipugukitan tanu asakatan wa emanan yan na mga ahlus sunnah wal jamaah sabab sa piyakatana o Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dhakara Allah katsira ay manan yan na sa mga tao ay manan yan na mga tao mga mu'min na ay mababaloy ala diwanan aprawat niran na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ay aprawatan o mga tao masisimalawin so kimbarat mo aniran si iku Allah masisimalawin so ay manan yan na anuman amauri makasulsiran si saging kota surga Allah Ta'ala na aya sung kadairan na bu aya ladiwan aprawat niran na su Muhammad alaihi salatu wassalam diyan kanan ay manan yan nakasusupa kayron mga tao papakain yan na aya pagendudan agian koto adika pagayunayunan na so kitab wallahu ta'ala na gususunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam aya katir wallahu ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila amay kadika no pagayunayon si sagin koto asay nagyan koto adini o pagayunayunan nandud niyo si ko Allah nagusi ko subuyan amay katitukan mga tao amya marateya paparatian niyo su Allah paparatian niyo su anuman amauri kagianan ipitamanan amapya adigiyang koto adi niyo di kapapawala gianan ipitamanan amapya adigiyang koto aya pagendudan niyo nagyang koto ay manan yan na pamikiran niyo ay manan yan na mendud tanu si ku katir Allah katir Rasul sallallahu alaihi wasallam na ay katir Allah Ta'ala na pagunutan subuyan na sa Muhammad alaihi salatu wassalam ay katir Rasul sallallahu alaihi wasallam na penanggilaan sulangon o mga bid'ah na penanggilaan bid'ah na gen kaya manan yan na maulidan Nabi adi inggulaulaan o mga tao sisa gen kaya masa imanto aya diron di inggulaula pagana yang gulaulo na gen kota mga Syiah na so diron di inggulaula na ayat sunod aya pugukita niran sunnah na sunnah o mga Syiah sunnah o ayamanan yan na mga Fatimiyun sunnah agian kaya pembetuan sa mga Rafidhah al-Imamiyah kana uba sunnah o Rasul sallallahu alaihi wasallam aya sunnah o Rasul sallallahu alaihi wasallam na kana uba niyan sinilibre so maulidan Nabi aya sunnah o mga khulafaur rasyidun na kana uba niyan sinilibre so maulidan Nabi ka ini ayamanan yan na daira na nan gulula na gusto mga a'immatul arba'a na daira ng gulula agian kanan akap silibrita siko maulidan Nabi amay katitug tanu apag kababayaan so Allah pagkababayaan tanu so Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayaw okit akap kababayaan tanu siko Rasul sallallahu alaihi wasallam na pagunutan tanu so ayamanan yan na sunnan yan pagunutan tanu sa mga katir yan sa mga galbakyan na mga pipi na pagunutan tanu kaginan ayamanan yan na kaketanto sa kapagkababaitan no sang kunabitan no Muhammad alaihi salatu wassalam piyakatananan Allah Ta'ala sa surat Ali Imran qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim terang kakiran ya Muhammad amay kaskanuna pagkababayaan yu Allah fattabi'uni na unutiya kuniyo ati Rasul sallallahu alaihi wasallam kasukono tiniyo silakan yuhibbukum Allah na kebabayaan kan Allah wa yaghfir lakum dhunubakum na guprilaan kanu Allah Ta'ala iprilarkan wallahu Ta'ala sa mga kalustaan niyo wallahu ghafurur rahim kamat anas Allah na parila amakalimuon so kababayan si ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na so kapagunutiron kana ubaya nanaw sa kababayan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na so kapapakatindiga si ko mga maulidan Nabi so kabkaden agyan ko to mga bid'ah kagyo to na isaw to karena sa din kababayaan so Rasul sallallahu alaihi wasallam din kapagunutan so Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kababay si ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na may tumalaay ni suguyan na pagunutan tano may tumalaay ni saparian na emanan yan na isapartano si ko ginawat tano mati tuwagin ko to kapagagamat tano pendawat tano so agamat tano agama Islam aya
kap kababaitan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na isya partan wagyang ko to ay mananian na makasusupaksi ko agama tanwa agama Islam ka ini sugur tanwanan o nabi tanwa Muhammad alaihi salatu wassalam man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi sadin sa taw makailir kanu sa munkar na alinan yan ang gudadan sisa gyang ko to agad bakyan fa in lam yastati' fa bilisani amay kadinian kagaga nang gudadan sa gyang ko to akatiroyan amit mang kadinian kagaga nang guladan sisa gyang koto ay mananian na puso yan ay kagudian agyang koto agadabak am yang adoy udiin nagadabak ang mga mungkar wadhalika adhaful iman kagyanan ipitamanan ay mananian na madamag parateya na pad mga mungkarat pad ang mga bid'a ab kailay tano adi imang gulawla sisa gyang kaya mananian darpatan ay gada Pilipinas na gyang kanan akap kaaloy udi na di kang gulawla sisa gyang kanan ay mananian na mga bid'ah gyang kanan ang maulidan nabi kapadana sisa gyang koto mga bid'ah na mga tao ay mananian na pagunutan yan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw kita kakunutin yan nun na di yan ito penggulaw la ayaw kita kapagunutin yan nun na isya parian ito na ayaman buhay balas keran o Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada sadin sa tawa unutan yan sa Allah na gususugo yan siran ito na ayami pagimpada'iran na sa mga tawa ay ni kalim o Allah siran sa mga nabi, na gusto mga siddiqin, na gusto mga syuhada, na gusto mga salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Pitamanan amapya inampada. Agyang kanan amyang aloy, antay makapabaloy. Ay manan yan na may paginampada yan agyang kanan ng mga tao. Na sa mga tao, inunutan yan na sa Allah, inunutan yan na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw kit, ang kapagunutin ka si Allah, kapagunutin ka ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, na padun, ay manan yan, na misapar ka sa ginawang kaagyan kanan ayamanan yan nakapsilibrita sisagyan kanan ng mga maulidan nabi kaini sa paranan o nabi tanong Muhammad alaihi salatu wassalam sagyan ko to kiatiruan yanon man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad sadin sa tao ang galabag sa galabag kanaba uba pada si ko mga galabag kami na ayamanan yan na magandudun sabab pro mga uri pa Allah subhanahu wa ta'ala na agyanan isabab kababadoy bid'a agyan kaya ayamanan yan na maulidan nabi kami aluy sa Quran mi aluy sa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ay manan yan na marata agyan ko to abkadan ang mga bid'a kapadana ni si sagyan ko to kadidigan na so kadidigan na etardasyan na so apoy si ko naraka jahannam lindung tanu si ko wa kunda lagi danan ay manan yan nabatad pagambuta pa kay si sagyan kaya di kang beningan na sagyan kaya maulid dan nabi na ada na diinggal ba ng mga tao lagi ko to kan zikr igira man to amiyaw magin ko to syahr Rabiul Awwal ikasapuluh gudu si saging ko to Rabiul Awwal na disiran di zikr udi na disiran di manambayag udi na disiran di sedekah disiran di mga magwalima aging uta mga kanduri udi na disiran di mamatiasi sa Quran agul hadis pembatian niran naging ko to mga siratun nabawi udi naging ko to diran di kapanahjud na pagambuta pa kaysa bauto at tigiran mga rarata agyang kanan ang mga galba kami si sagyang koto kiyoma kinimbotaan na si Rasul sallallahu alaihi wasallam na liwanagan tanwana na sa makampat kaan madaagyan koto sangkaan ang mapapadada masi ko sabaad akapapada naman si sagyang kanan sangkaan tanudan tanu kasunabi tanu Muhammad alaihi salatu wassalam na sumia gadaw nagyan kana na maulid nabi ko kinimbo tanon nada amia panutul au ban yanan pinggulawla au ban yan sinilibrate at tindu yan si sagyan koto akini kinimbo tanon namya matya sa mga Quran miya min zikr mi tahajjud mi bagay sa mga kanduri Syed Manasuki kaya wapat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya kasambi sa mga khulafaur rasyidun so Abu Bakar so Umar so Uthman so Ali nada amya panutul au bayran nana pinggulawla si komasa at kaya pakataling o ayamanan yan na kinimbotaan o Rasul sallallahu alaihi wasallam tama na si ko mga tabi'in si ko mga a'immatul arba na dayran nana manggulawla giyanan ni ayamanan yan na pambetul sa mga salafus salih giyan kanan akatir o Rasul sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di ku ali susunnaku nagu susunna o mga khulafa'ur rasyidun ku urianakan na ay sunna o Rasul sallallahu alaihi
alaihi wasallam na ayamanan yan na kena uban yan sinilibret so kinimbot anon uban yan pinggulaw la ayamanan yan na min zikr ko masa akiyaw maagyan ko to kinimbot anon kena uban misim yan mayan nambayang kumuha masa kinimbot anon kena uban misisir ka ko masa kinimbot anon kena uban yan mikenduri si ko masa kinimbot anon nagu kena uban miya matiasa Quran ko masa kinimbot anon nagu miya nagjud si ko masa kinimbot anon gina ni tinudanun na ayamanan yan na daniyan anang gulula tama na si ko mga khulafa ar-rasyidun na ayamanan yan na aya sunna o mga khulafa ar-rasyidun na daira nanan gulula kumasa akinimbotaan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam antaw ay min gululasan min ayamanan yan na sumililibritun na gyanan sa mga Fatimiyun si sa Masr si ko qarni rabi si ko ikapat gatos ka century si ko hijrah kapakandidato udawla Fatimiyah mga Ubaidiyun sisa Masr abu sisa Maghrib na ayamanan yan nasiran iming gulawla sisa gen kanan akap silibrita si kumoli dan nabi nagugen kanan na pimbarangan amyang aluy tanong nadiran ding galabakan asiran na tindu sisa gen koto kiyoma akinimbotaan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat tinudanon na yan kanan ang mga zikr, kapanambayan, kasidka, mga walima, mga kabati sa Quran, ka tahajud na ay asal na halal kapakay. Ay mana niyan na mapapakainan. Kana uba marata so kan zikr, kana uba marata so kapanambayan, kapanadka, ugay na ay kaya pakaratayan na kaya niyan abid'a na siin katindu si sagyan ko to aki pakat kaya pakataling uma o kinimbuhataan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam araw nakatindu pinggulaw lang ko to kasala-sala kasagin ko to kinimbuhataan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam nagusimbang kasi kuwa nagyuto sabab kaya bid'a agim kanan agalbak andelagidanan kaya pakarat aging kanan agadabag andilagidanan ayamanan yan namiya karayan sir katano susunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam sunna o mga Fatimiyun sa katano po mo makinig-sisagyan kaya masaiman to sa katano po makinig masaiman to namiya tandega sulalan o sunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam sunna o mga Fatimiyun na anda ka naroon pagunod ay sunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam ako sa mga sahaba na daira na nanang gulawla dairan silibritas o kaya nimbotang ko Rasul sallallahu alaihi wasallam kena ubasiran miya nadaka kena ubasiran miya migaganduri pantag buku kinimbuatan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam pantag bu sa simbasi ko Allah ko masa kinimbuatan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ay aming gulawlasan ay sunna o mga Fatimiyun na sinilibritiran so kinimbuatan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam kini disiran di zikr disiran di manambaya disiran di manahjud disiran di ikaganduri si ko masa kinimbuatan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto sa lakawron na ayamanan yan na ginan isun o mga Fatimiyun ginan ina galbag na makasasyan si ko galbag o ayamanan yan na mga Nasara so agamat tanu agama Islam na anyas so agamat tanu agama Islam kung dalagidanan galbag ayamanan yan na gen kanan amyang aluy tanu na padanan si sagyang ko to mga bid'a katindu ka si sagyang ko to kinimbuatan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab pro mga urip na Allah Ta'ala na ayakatir Allah Ta'ala si sa Quran wa may yusaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin saden sa taw asupakan yan su Rasul ko orian o kaya payagun o benar kaayaw nutan yan na sularan o kena ubam yang marateya anto na ilalan o kena ubam yang marateya na su ayamanan yan na kapsilibriteran si ko mga maulidan nabi kapsilibriteran sa mga si ko mga Fatima Hasan su Husain nabuso sa lakawron lalananan sunnanan o ayamanan yan na mga Nasara mga Kristiyan si ko kapsilibriteran ko kinimbuhataan si ko Isa alaihi salatu wassalam ay katir Allah nuwallihi ma tawalla ayaw nutaniran na sulalan o da pamaratiya na butawa na namisiran mambuati wa wasagin kutua inunutaniran gin kutua pinggal bakiran wanuslihi jahannam wa saat masira napakadem pengenamisiran sisagin kutua neraka jahannam api temanan ayamanan yan na kebulusan wa may yusaqiqillaha wa rasulah fa innallaha syadidul iqab sadan satau asubakan yan suwa na gususubuyan mataan aswa na susiksa yan na dito na ayamanan yan na malipris manguri penawa miya karinaya share kan agen kanan ayamanan yan na paparangayan
kapsili berita si ko maulidan nabi ay mana niyan na padana ni si sagen ko to ay mana niyan na mga bid'ah miyat tendu so ay mana niyan lalan o mga mukmin lalan o ay mana niyan na da pamarate maka ganabak o ay mana niyan di mapya bituan sa mga bid'ah ini sa parakatan agama Islam na ditanu di pamangnin si ko wallahu ta'ala ay kaunutan tanun na sulalan o mga tao amya marateya makalidas tanu si kulalan o mga tao ada pamarateya kaya tardasian na sunara ka jahannam sulalan umya marateyan ay tardasian na so ayamanan yan na so surga o Allah subhanahu wa ta'ala sabab ro mga uri pero Allah subhanahu wa ta'ala na ditanu di pamangnin si ko ayamanan yan nakasabutan tanu aging kayamanan yan agama tanu agama Islam pakisabutan yan tanu so agama tanu agama Islam na minggulalan tanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.